could be us. So back to what I was saying. Could be us. Halo berlaku beli sibun ya pilih subscriber ke baksan dengan support dan kembang ang mo bangan upload video man lak tayo tang badan por baro bangam lap te wanam sing wanam ya bunot sing ba share like ya ka video channel jonga sing ba ai mesim nga kanang banyo ban upload video yang nes kemat man lak por man perlak Tingin Muslim syu mentak sengi nin peni ya kawa kumno ban yarap headshot ya ka phone mobile posting jompi lana man kam phone jompi kam smut por bapi le ka game perlak tecol perlak nya start no te kaban kang pen klik setting ma perlak kaban kang pen klik setting dapat klik setting tapi klik nongkong hang po accessibility ma perlak klik accessibility nang ta pen tek ba ma pen de ban skip mo ke video kanang ba kanam thot in phone jampi te pen klik kana tolbak te pen klik hang setting ma perlak klik setting dengan back biang haden ma khi wajutan an rai kini ke option mai kini kita ne wajutan an kini ke phone jong pi kan langsung banyan la na bantat sisai wajutan an yu ne ujus talbak ma perlak klik direct bena po setting ma perlak klik setting anta pin klik kana text to speak kana baik ke phone jonga kalang kunto te i original baik kana ma. This is an example of speech synthesis in English. Klik kena word box kena klik hide ma perlak klik hide anta box anta klik kena klik kena change first ma kena red ma perlak klik red setan on ma box nang ta pin ai kena ka klik kena ma perlak kena ka gas ma klik gas nang ta pin ai reset nang nama ai reset begitu lah biang to dai the box sorry ma pelam klik biang ne po gas ma scroll ma pelam jadi benlang baik nama su air reset benang na jarang ma su air reset benang na jarang su air benang ne reset ma to box te klik kena edit menu ma perlak klik edit menu nang ta klik so kena ka customize talbak menu ma perlak klik so kena knap tik ye ki option kanya ki option na ka setting jong pi ba pi on ma knap ton on ya kena ma pector knap tik kena action rop knap tik nang ta kena ka kena knap tik ma perlak page pin turn off ma pinatik rama tekan add edit ro kana pinhap tan pinhap tik ma tik baik kina bapan imanga scroll kana ka red from tak perlu kana turn on ma kana ru tan tik ini box kana ru te scroll kana ka verbas ruk ba pil ai mene hat dai pil ai mene hat tem ta pila ban klik ya kana ru pila ban tik yu ma te kana ka screenshot ruk kana pinhap ban ton on ma kana ka hat or show screen kana ru ton on nang ta kana ka voice ru pila ban ton on te kana keyboard short ru ton on talbak ru ton on speak text to speak ru pinhap ban ton on kana ka system action ru pinhap ban ton on ma to scroll box klik yang kana ka customer recording control ma
klik kaneru kane penap tik kumtahi tik baik ma perlak baik ma pi suki scroll suki ma baik kane ka jom bi win link kane penap ban tik kane ka windu jom kaneru ma kaneru pentik ma perlak buat bisiski kembang lagi kaya pi kane ka jom kane ka between row in a tabel kaneru penap ban ton on kane ka jom between kaneru ton on ma search angka kane ka default pin turn off ya kane angka kane ka verbose kane penap ban turn on kane terus speak kane ru kane meeting kane penap ban turn on ma perlak scroll ne jom button ma ne button jom kane penap ban turn on ma hangna penap klik kawai page klik 4 lana 1 lana 2 lana 3 lana 5 6 dan aduh 6 ma pelak ban text ma pi phone jom pi kana kan yahap ada kam yahap test kan yahap training test wa kana 1 2 3 4 5 6 ma perlak kana 6 kana ka aduh 6 kan ang ma tengang ngan text wa ka nomor kan prajibi karam ngan text direct back real ma klik direct back real te scroll te kana ka scroll na pi am scroll kana scroll na bantik lang bak phone jong pi kan smut ha por ba pi le ka yema perla te kana access volume kana dan kam than te kana ka first delay pin ha ban ton on ma ada pin ton on ka phone jong pi ka lang delay la na ka lang pin sup na kan ban le kai ma kana ka typing first delay ru pin ha ban ton on ma te box te mentap klik kena advanced thing ini am kena advanced thing ki phone baro hi ki dan ada kim dan hapo casting pi pila ban search dan pila ban wat ski tang ba pai bhayo pi tombak lanyon ma perlak mas pensai bhayo pi te kena ka smart process mode kena rup ban ton on ma kena ka show kena rup show kena pinap ban ton on kena rup te klik hangne po developer option em ini single tap active ru pila ban ton on ma perlak te klik developer option ma klik developer option entah pai phone jong pi nomor hangna em la da pila bantik hangna phone jong pi ka lang available halang ka best te pila bantik bet kana ka handle ka wai kana handle bat kana explore by touch ma explore by touch pila bantik bet gina artli ma to pila bantik to artli te nang tas box biang ma perlak te kemba pi I une access ne switch access ma kemba kibon bakli switch access une switch access ma perlak te une switch access pin klik bi une lada umdon pihap pila ban download na po Play Store nilai syaban ai umdai uhakar ne ma perlak te pin klik une dai bantan on ni gine nomor ton on ni sami ki button hang ne po hane sa ma ton on le direct bana po setting ma te pin scroll kane available menu kane pina ban ton on ma sorry pina ban ton on te une audio scan pe ne audio scan am sebelum ta pila klik nang na audio scan na dai turn off na te turn off na naru te mentap pin turn on pe pin turn on pin le ne pin klik na audio scan pin turn on te klik biang na pon scan pin turn on tama te pin bu kini lembar bu ngah na pon nan angta kane ka delay 0.7 angta kane pin klik R
te hang ne de ka point scan ma te pin click kene ka audio scan pin click 1 delay pin click kene ka 0.7 kene pin click ka ju hi ma te box te scroll ma perlak kene ka longgar kene kene pin habu tang 0.9 ma ta artli nan Pihayok pikem bakla nyan nomor pisang bakam long kalang kontak ta te pin sa ada bakfun janga kam langsung ada babot pi te ngek ba pin ya pai ba khnang ba kanam bakla ma perlok te pin klik kene developer option ma klik developer option entah kene ka error dai error pin klik na kene ka verbas ma klik verbas terus I yes available ma perlok box tekan klik kena ka timing control ma timing control te kena ka timing control haki mobile phone pogo lane realme lane redmi kandan hapo ka talbak ma kandan hapo talbak kandan hang nema kandan hang ne talbak ma nya thulu pai pi te ka phone janga pat kandan be hang nema kandan hang ne po talbak hi ka phone jang pi pat ngap klik ne po talbak ma pan sawan hi te pin klik kena ka pin klik suara talbak mo komplit lihat nggak batang box te pin klik kena ka timing control pinap I kena touch and hold delay I shot kena pinap I default mo perlak te box kena system control kena tapi tip hi kena kam deres pangkai te pin scroll accessibility shortcut ti une pek mlang ra bantan on ma text to speak kan wan hang to pin a te pin ma perlu klik hang ne po select to speak pin klik setting pin klik developer option pikadan kena snapshot kena ka allow snapshot to take ma pelaban ton on bro artli ma kena the box te une select to speak ada ma te pin klik kena accessibility menu ma klik accessibility menu ton on une pe ton on une am une ma option pe une balang kumbreu hang le pok jak to ma perlak te pin klik box te pin scroll to don su de perlak te pila ban box utama box sorry klik bang setting entah klik kena display entah pin klik kena ka display refresh rate klik kena pin kena ka phone ba I hat kam speed kena ba standard per kam slow I klik hat ma te klik kena display up in full control kelada kam don hang ne kan don hapo ka developer option yang bisa rumdu ma perlak te pin klik tang ya kena ka turn on tang ya kena ka free fire ma klik buat une Android developer option ma perlak the box te kumna bapin let hapo developer option temta klik hang lepo apapun ma klik apapun marnga ngam on ray developer option ma DPI kembang klik ne do nyusian ma satat password jangka screen lock jang pi tak kita ma perlak laptop long ready te klik additional setting lana system ma klik developer option te ya kana developer option pinde ban an keluar lamar ba tak ya phone jang pi
pinap on tangki badai hak ma kena pin turn off kena ka available menu DPU kena pin hak bang turn on ne graphic driver te la ngai pla bon hi batip pin wat ka free fire klik system graphic driver the scroll kena ka first pick refresh rate kena ro pin hak bang turn on kena ka tersing kena ro pin hak bang turn on to scroll kini ro pin hak bang turn off ma perlak pin hak bang turn off ya kini kidan phone balang ban on coba jenjar hi ma te kena ka DPI jonga ka dei original ma san spa kharwai ma perlak nga tengah bu original scroll pin hak bang turn on ya kena ka first for XMSAA kena ma perlak te scroll kena available from window on kena pin hak ban turn on ma turn on ke paribot phim ka paribot mentah pin hak ai ribot letar ma perlak te kena ka long ing level kena pin ai verbos ke ai tekoi mena te box pointer speed ma perlak susah chana pointer speed pin sat chang ma pointer speed umi rang na pet nga dan rang na pet bon am ki ang bam dan ra pointer speed la na u ap ma pet nga pet nga thong na pointer speed umi ra dai te phun jonga ka dan apo keyboard ma apo keyboard hang na po keyboard am de tong na keyboard system saklik keyboard to ka dan hang na pointer speed pin am kana pet pointer speed ma perlak pistu tang chutat chu na stu phone kalang speed ba dai te pin ai full ma te box te pin klik biang developer option marang klik ma te pin scroll schema perlak kalau itu ngalak lah karena sistem tersing ma karena sistem tersing te kena ru Piston anang na kanon misek te jarang pai pin am sistem tersing now te pin naiton an ma naiton an te pin wat kena ka per CPU buffer sat kena ma te kena pin bu kan bu untuk pilaban ai phone besau GB pilaban ai kena prajar cis pak kena puar 6GB pra kan ru hajar las pak pra pusau te pra GB pin klik kena lai puar hajar news pak ru prama ngak phone ladai khat sau GB ngan klik kena ru pesan hajar san sepak lai pun rema perlak te kena ka help dhum proses kena pina klik ma pin scroll ski kena ma perlak kena pin klik kena sistem tik ini bak tik shwa pin ai oke ma tik shwa pin buat hanga ba tik ngama accessibility kena ru pin hak ban turn on kom android setting turn on entah kena android proses kena ru pin hak ban turn on te scroll biang kan sami hi ka free fire hang ne ada pila turn on shwa next kan sami ma te rak phone jompi pet bahal ada phone jompi kede pogo lane Realme lane pila kendan kena kerteng ma com.nothing lane com.pogo lane com.redmi lane com.realme kendan bet ma phone la ka jang phone ma pila ban klik hanto ma turn on to mat kena ka nothing kena ru com.nothing ka tur pina ban turn on ta ada turn on pin ai oke ma perlak
Tang tu perlak ngai kelas tu ku boleh sebut ni saya sempat akan next video. Triple takedown. Double. Double. Just to find someone that finally feels like Double this takedown. over